У najnovšem televizijnim magazinu prikažeme zvidzo z multimedijalnej programi Mladi za mladih, kotra otrimana u Ruskim kulturnim centre u Novim Sadu. Naša ekipa toho tižnja bula na forumu za obezpečovanje roboti za mladih, gdje bilo slova o tim jak mladi možu preneć robotne mesto u veljkih kompanijoh, jak še pririhta za rozvarku za robotu i o veljih drugih pitanjih vjezanih za dostavanje roboti. Vilovenje riboh po vojvođanskih ribalovoh u Ceku. Učastie emisiji kotra je rezervovana za poljoprivredu uvidice či sezona toho roku bula uspišna. U jednim z prilohog uvidice co može se prečitac u ruskim hristijanskim kalendare za 2020 rok. U novim vidanju magazina budeme emitovac i prilog z ostrebini Istorija ruske kulturi u tvoroh Đure Laćaka, kotra otrimana u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh u Novim Sadze. Televizijni magazin je nedjelju na 20 hodzin.